Thozani ngebogogo nambukhulu Umbholofidi umbango lo lapha emakhaya. Phetheke nansi imbiza. Imbiza ke lena ejule kakhulu imbiza lena ikhipha isicitho ngaphakathi. Ususigezile lesi sangaphandle sigezwe ngomuthi wagezwa ngendlela ogezwa ngayo. Sasala lesi singena ngaphakathi. Lesi singena mhlambe ngephupho esingena ngendlela eziningi. Ezinye esikhandwa ukudla okudlayo khona ukudla uthuma ukudla uhambe lokudla lokuphenduke kuzokhanda into ebasicitho ngaphakathi emzimbeni sokuthola ukuthi uba umuntu onjani uba umuntu oba nesidilo yabo awusathandeke hlelo umama wakho sonokucasuka nje ngento engekho abantu sebavele bakuphendukela nje sithubeni bayakunyanya awazi ukuthi udleni wonene bozwana nalomuntu niphila kumnandi